Suhuje kandi nkwifurije ikaze nkwifurije kugubwa neza aho uri hose wowe udukurikiye uri iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali hanze y'imbibi z'u Rwanda twongeye tugarutse n'amakuru menshi y'imikino dore ko ubu tutangiye imikino mu ikipe ya Rayon Sport amakuru yo ni menshi nkuzaniye muri APRFC nyuma y'ibirori hariya ku Murindi nkaba nkuzaniye amakuru menshi mu ikipe ya APRFC Rutahizamu wayo akaba yamaze kuba asesekara mu rw'imisozi igihumbi turanyarukira mu magaju ikipe ya hariya mu Bufundu ku mwami Rutaremara nayo yakomeje kugenda yibwira abakunzi bayo yamaze kugenda isinyisha abakinnyi batatu guturuka mu gihugu cy'u Burundi abo nibo nkuzaniye amazina yabo muri mukura bwite sport abakinnyi bongeraga amasezerano tukaba tugiye kugenda ibyo byose tubisesengura abakinnyi bashyashya mu ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda baza Gasogi United naho turanyarukirayo dore ko bari kugenda bitegura ibirori bya graduation mu kuzamura abakinnyi bakiri bato babazamura mu ikipe ya Gasogi United ikipe nkuru reka ayo makuru yose tudatinze tuyahere hano mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu APRFC iyi kipe ku cyumweru gishize tukaba twari turi kwizihiza ibirori ngaruka mwaka ku nshuro ya 30 ikipe ya APRFC yazihizaga ibirori byayo dore ko aribwo bwa mbere bizihizaga ibirori APR kwivuko umurindi wakubise w'abafana ndetse n'abakinnyi n'abayobozi abanyarwanda twese radari zacu zari zerekeje hariya ku Murindi ari kwivuko ry'ikipe ya APRFC ngo abantu bose twagiye tumenya ibigwi ndetse n'amavuko yo kugira ngo ikipe ya APRFC ivuke no kugira ngo ibeho ni ibintu twagiye dukurikira gatano kuri gatano APRFC n'abakinnyi bayo bose bari bitabiriye ibi birori usibye Rutahizamu wayo wari utaragera mu igihugu cy'u Rwanda uyu mugabo akaba yamaze kuba asesekara ku munsi w'ejo aribwo yasesekaye mu ikipe ya APRFC ikaba biteganyijwe ko agomba kwitabira imyitozo y'uyu munsi ikipe ya APRFC yamaze kugenda irangiza signing zayo dore ko ku isoko ry'u Rwanda ikaba yaramaze kugenda yinjizamo abasore barimo Omborenga Fitina wahoze mu ikipe ya APRFC ndetse na Bugingo Akimu na Iraguha Haji aba bagabo bavuye mu ikipe ya Rayon Sport ikipe ya APRFC kandi yamaze kugenda yibikaho uyu musore Ngabonziza Pacifique guturuka mu ikipe ya Police FC ikipe ya APRFC yakomeje kugenda bigacika imaze kugenda izana abagande ikipe yamaze kugenda yiyubaka dore ko igiye gusohoka mu marushanwa nyafrika ni ikipe ya APRFC igiye gukina muri Champions League aho igomeza kugenda yitegura Champions League yamaze kuba igenda ishyirwa ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani ndetse ikipe ikaba yamaze kugenda ikomeza imyitozo ikipe ya APRFC ikomeje kugenda yitegura igikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda Super Coupe iyi kipe ikaba igomba kugenda ihatana n'ikipe ya Rayon Sport zigomba guhura ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani ikaba ariho Super Coupe yamaze kuba yerekezwa ya APRFC kandi ikomeje kugenda yiyongera amarushanwa dore ko ikomeje kwitegura shampiyona n'igikombe cy'amahoro dore ko ikomeje no kwitegura imikino ya Champions League ni ikipe ya APRFC bakomeje kugenda biyubaka umunsi ku munsi amakuru yo mu ikipe ya APRFC tuyasubikiraho tunyarukire muri Mukeba ubururu n'umweru isaro ry'Inyanza Gikundiro Murera Gikano cy'imfizi igikaka dore ko ariko Abarayo bakunda kwiyitirira Murera isaro ry'Inyanza nayo yamaze kugenda yibwira abahisi n'abagenzi
muri uru Rwanda rw'imisozi igihumbi ubururu n'umweru ikaba yamaze kugenda yibikaho abakinnyi babiri. Icyumweru gishize imaze kugenda isinyisha abasore babiri barimo Biramahire Abedi wongeraga amasezerano, ndetse ikaba yasinyishije n'umuzamu wayo w'umunyamari. Uyu musore Dirisa Kuyate akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 kuri miliyoni 15 n'umushahara wa miliyoni 1, ndetse Biramahire Abedi nawe akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 kuri miliyoni 20. Uyu mugabo akazajya ahembwa miliyoni 1 y'u Rwanda. Aba bagabo bakaba bamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko Rayon Sport yasinyishije umusore Kitoga igasinyisha umurundi musore Press, ikongera igasinyisha undi murundi nawe witwa Tambwe Guruware. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka, dore ko yamaze kugenda yibwira abahisi n'abagenzi ko igomba kwiyubakira CAF Confederation imikino nyafurika, ariyo ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda irangamiye. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yakira miliyoni 150 z'umuterankunga wayo Skol, dore ko yamaze kuba ijya mu rugamba rwa CAF Confederation. Biteganyijwe ko ku isaha y'isa 10 z'uyu munsi umusore Bigirimana Abedi agomba kuba yageze i Kigali agasinya amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni Abedi ugiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kumwoherereza tike ya kabiri, dore ko iya mbere yayiriye uyu mugabo ntaze. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kongera kumwoherereza tike ya kabiri y'indege, ko uyu mugabo biteganyijwe ko agomba kuba yageze hano isaha y'isa 10. Ikipe ya Rayon Sport kandi yongeye gusubukura imyitozo hariya mu Nzove iri kumwe n'abakinnyi bayo bose, abasore b'Abanyasenegal barimo Yusudianye ndetse na Faringanye. Aba bagabo bakaba baraye basesekaye hano ku butaka bw'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yongeye kurekipera abasore b'abarundi barimo Richard Ndayishimiye ndetse na Pasi Ndikuriyo, uyu muzamu w'ikipe ya Rayon Sport, bakaba bahageze mu rukerera rw'uyu munsi. Kuri ubu tuvugana bakaba bakomeje kugenda bitegura gusesekara ku myitozo hariya mu Nzove isaha y'isa 9. Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka, nayo ikomeje guhiganwa mu koreko igikombe cya Super Coupe. Ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ikubita urutoki ko igomba kugitwara iyi Super Coupe. Rayon Sport ikaba iyifite rimwe, ndetse na APR FC ikaba iyifite rimwe. Kanda like ukande subscribe kugira ngo tubane 5 kuri 5 ikiganiro cyacu dukomeze kugenda tukugezaho amakuru yizewe kandi amakuru utasanga ahandi. Ikipe ya Rayon Sport kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera, dore ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakangurirwa gukanda akanyenyeri 702 kugira ngo ububake ubunyamuryango. Mu rwego rwo kwiyandikisha nk'umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport wemerewe gukanda akanyenyeri 702 urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Mwibutse ko ibi ngibi bireba umureyo nyawe. Uri umureyo nyawe ukande akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 2 ibihumbi 8, ubundi ucireho urwego utera inkunga ikipe yawe ya Rayon Sport mu rwego rw'ubururu bwacu, agaciro kacu. Iyo niyo siroga abafana bahagurukanye kugira ngo bigurire umwataka. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje gutegereza umwataka guturuka mu gihugu cya Mali, dore ko uyu mugabo ari mu nzira yerekeza hano mu Rwanda. Amakuru yo mu ikipe ya Rayon Sport nuko kuri uyu munsi isaha y'isa 9 umutoza mukuru Afahami ya Rotifi agomba gusubukura imyitozo. Abasore ni bose, ndetse n'umutoza w'abanyezama Eric Ndayishimiye Bakame n'umutoza wungirije akaba ahari ari nawe witwa Letifi. Abagabo bakaba ku myitozo mu Nzove bakomeje kugenda berekana urwego ruri hejuru. Ni Rayon Sport ikomeje kugenda yitegura imikino nyafurika ndetse n'igikombe cya Super, igikombe cya Championa n'igikombe cy'amahoro hano iwacu mu Rwanda.
ikipe ya Rayon Sport kandi nyuma y'ibyo byose ikaba ikomeje kugenda yitegura Rayon Day. Iyi Rayon Day Rayon Sport yitegura kumanura Yanga Africa hano i Kigali. Itariki zo zamaze kuba 26 z'uku kwezi kwa karindwi ku munsi w'igikundiro. Abarayo bakaba bakomeje kugenda baganira na Skol ko igomba kwitwa Skol Day. Rayon Sport na Skol bakomeje kumanukana mu rwego rwo gushaka amateka. Rayon Sport ikaba yamaze kujya ku isoko igura abakinnyi. Ikindi gishyashya ku ma ekipe ahagarariye u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation ndetse na Champions League yo ni APRFC ndetse na Rayon Sport zikaba zamaze kuba zemererwa amafaranga miliyoni 143 z'amadolari y'Amerika ku ikipe yose izitabira iyi mikino nyafurika ari CAF Confederation ndetse na Champions League. Amakipe yombi akaba agomba kwitabira afite uruboho rwa miliyoni 143 mve mw'ikipe ya APRFC ndetse na Rayon Sport dukubitire hariya mw'ikipe y'Amagaju, ikipe yo mu Bufundo y'umutware Rutaremara hariya Inyamagabe. Ikipe y'Amagaju yakomeje kugenda ikora signing nziza, dore nyuma yo gusinyisha abarundi batatu hakaba hasezerewe Rutahizamu w'umurundi, akaba uyu Frank umusore watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'abarundi. Ikipe y'Amagaju ikaba yamaze kugenda imwibikaho. Ikipe y'Amagaju kandi iherutse kongerera amasezerano umusore wayo Nyakagezi, akaba yaramaze kongererwa amasezerano y'imyaka 2. Amahirwe masa ku basore b'Amagaju. Ikipe yo mu Bufundo ikomeje kugenda itsinda amakipe y'i Kigali, dore ko umwaka washize wa shampiyona yaje gutsinda APR, igatsinda na Rayon Sport hariya kuri stade ya Huye. Izi kipe z'i Kigali zakomeje kugenda zigokera i Huye. Mukura Victory Sport naho bikomeje kugenda bigorana, komite itabyumva kimwe n'umutoza bahereza ekipe. Bamwe bati tuyiragize umutoza wungirije akaba ari Canisius, uyu mugabo wabaye n'umukinyi wa Mukura Victory Sport akaba akomeje kugenda yigwaho kugira ngo aragizwe Mukura Victory Sport. Abandi nabo bati tugomba gushaka umutoza ufite risasi A. Iyi risasi A Canisius we akaba afite risasi B hano mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Reka dukomeze tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubashimire mwe mwakanze subscribe, tubashimire mwe mudukurikira uko bwije nuko bukeye, mwe mudahwema kutwereka ko muri abagaciro, natwe tubazamuriye indabo zanyu. Niba udukunda kandi ushaka ko dukomeza kukugezaho amakuru 5 kuri 5, dukandire subscribe ubundi utuzamurire iditima. Natwe turahabaye, imitima yanyu kuri twe, imitima yacu kuri mwe. Dukomeze tubane, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Reka dusubire ku gihe cy'imyitozo hariya mu Nzove, dore ko n'ishyorongi imyitozo iraba ihabaye.